Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Predsjednik Čečenije Ramzan Kadirov izneo je stanovnicima Rusije svoje viđenje rata u Ukrajini i objasnio im zbog čega je sada mač pravde u rukama Rusije. Vidim da su neki zabrinuti zbog strane pomoći Ukrajini. Ne brinite, to je šema za pranje novca. Zvaničnici Zapada i Ukrajine će opljačkati ta sredstva. Do fondova će stići najviše 15% te podrške. Zato ne sme biti nikakvih pregovora. Moramo tući samo jazbenu satanista u centru Kijeva. Moramo tući po glavnom branioci i agitatoru te podle ideologije, Zelenskom. Pre godinu dana svetski moćnici su potcenili našu zemlju. Poverovali su da su Rusiju iznutra upropastili pseudoliberalnim provokatorima, agentima Zapada. A danas ceo blok NATO snabdeva Ukrajinu oružjem i šalje u nju svoje vojnike, koje glume strane plaćenike, ali ne mogu da obezbede da prevagne na njihovu stranu. Zamislite samo, ceo NATO blok bacio svoje snage protiv nas, ali ne može ništa da uradi. Koliko god pokušavali, ne mogu da utiču na Rusiju. Mi smo u ratu protiv satanizma i svih njegovih najgorih manifestacija. Naša snaga je u našoj veri prema Bogu, a ne satani. Taj duh se ne može slomiti. Sodomu i Gomoru je kaznio Svevišnji, i njegova je uvek poslednja.